Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Moj današnji gost je vođa nekadašnjeg tuzlanskog hardcore punk rock benda Rupa u zidu, jedan od najciničnijih underground muzičara iz ove regije. Znamo ga još pod pseudonimom Diplomac i Bosanski psiho. On je Damir Avdić Graha. Graha, zdravo. Zdravo, Anisa. Evo nas u Tuzli, u prostorijama Radija Kameleon i dobrodošao u podcast Kolektiv znanja. Hvala ti puno, iznenadila si me onda mail kad si poslala, nisam te vidio, sad smo koliko rekli da se nismo vidjeli od negdje 93. 94. Pa mislim da sam te viđala na nekim svirkama, ali tvog brata nisam vidjela jako dugo. Ali nismo se ne vidjeli ovako da smo se baš sreli da pričamo neka. Tako da je stvarno dosta vremena prošlo. Onda me iznenadio taj mail. Iskreno kažem, evo našli smo se, prvo bio priča u Sarajevu, kad budemo koncert, među vremenu je korona, došlo i sve to. Da. Nekako tako da evo nas tu. Mnogo toga se urotilo, ali evo, ovo je prva epizoda gostovanja praktički Kolektiv znanja u Tuzli. I hvala Radio Kameleonu što su nam ustupili svoje prostorije i što su ovako sjajno napravili produkciju, ali meni je generalno drago da radim ovu epizodu danas s tobom, jer upravo smo malo prije pomenuli jednu vrlo interesantnu stvar, jednu činjenicu da smo ti i ja u biti prvi put, dok si ti bio još vođa Rupe u zidu, snimili televizijski intervju za tadašnju Tuzlansku nezavisnu televiziju i to je bilo u novembru 1991. Da, to je mislim... 30 godina kasnije, evo nas danas. Ja sam mislio da je ljeto, jer ja sjećam ili je možda bio, konac oktobra. Bila je kasna jesen, ali bio lijep sunčan dan, lišće okolo. Da. Bili smo u stvari, ja, brat i Bakir i Cepa smo bili zajedno gore. Nas troje smo Trojice, to snimali. To je vjerojatno u trenutku nisam imali bubnjara, uvijek je bubnjar negdje falio. Uvijek je bio kod vas problem, da. Ali ja se sjećam da ste vi tad tek nekako započinjali, vi ste se u biti osnovali 89. Ali je nekako bend cijelu tu 90-u bio off praktički, jer su oni bili u vojsci, ako se ja ne sjećam. Ako se dobro sjećam, pardon. Ako se ne sjećam. Da. Znaš šta je u stvari bilo? Negdje već 88. sam Bakira nafuravao da bi malo... On je već tad bio sa Paklim Dvopikom. A za ove koji ne poznaju ko je Bakir, Bakir je tvoj brat. Ruke u zidu i brat i smo... Tako, u stvari krenuli smo kao s dvije gitare. Mm-hmm. I onda te dvije gitare su mi bile malo problematične, šta ćemo sad tu pokrivati jedan drugo, rekao sam svira ti gitare, ja ću pjevati. I stvari u tom, on je bio tad u Paklom Dvopiku. Onda su oni svi otišli u vojsku, ali su išli onako nepar. Prvo je išao Mirza Bubnjar, pa je onda išao Bakir i ne znam ko, Sabo. I kad se vratio Bakir, bio je sam. Sam rekao, idemo mi praviti bend. I onda je on u stvari doveo Cepu, basistu isto Paklom Dvopika i tako smo krenuli. A prve snimke smo snimili 89. Tako da je u stvari 90. se već zakuhalo sve. Tad su počeli neke prve ovako svirke, a 91. je ta, mislim, koja je već išla, vodila ka nekom kaosu u bivšoj zemlji, je bila najaktivnija u stvari. Ali vi ste imali već tad utemeljene već i neke nastupe, bili ste prisutni i u medijima, mislim. Dakle, baš ste krenuli ozbiljno. Pa jesmo, sjećam se kad smo, ne znam, tu prvu kasetu koja još nije bila zvanično objavljena. Da, to je bilo vrijeme kad su se izdavale kasete i ploče. Da, i onda su mi rekli snimi na krom dioksid. Da. Kao TDK krom dioksid, da sam to morao naći od nekih švercera, jer kao najbolji snimak, da bi odnio negdje u neki radio, neki studio. I u stvari sam, tad si već mogao do medija nekako prići. I imao sam, pošto bend još nije jedan bio u vojsci, opet to što smo govorili, ja sam nekako preko nekih ljudi poslao na televiziju Sarajevo tadašnju kasetu i očekivao sam, ne znam, neke velike stvari, i u stvari sam dobio samo nazad kasetu i neko je rekao, ma ne, nešto, to se mora još. I onda se rekao, ma nemam ništa od tih stvari, mi ćemo samo svirati. Ali svejedno... Ali pazi, dana, manje od godinu dana poslije toga, neka druga ekipa sa televizije Sarajevo, sa radija Sarajevo, vraća se na radio je prije puštao, ali sa televizije su zvali sa tog trećeg programa
i su dobacili opet do prvog. Ja pošaljem istu tu Krom Dioksid kasetu koju su mi onda vratili i to je ta kaseta s kojoj su skinuli te materijale o kojima smo malo pregovorili kad smo snimali te neke kao nastupe u Sarajevu prije tog našeg razgovora. A prvi koji je zvanično pustio je to na omladinskom programu Radio Sarajevo, Saša Savić u emisiji. Ti sad rekla kako se zvala emisija? Emisija se zvala Radio Fanzin i Saša je tad upravo podržavao sve bendove koji su se pojavljivali s alternativne scene iz bivše Jugoslavije. Ja. Mi smo ga imali, Kolektiv znanja ga je imao kao gosta prije nekih par epizoda i govorili smo, Saša i ja, upravo o tome i to je prekrasna stvar, da nije bilo Radio Sarajeva i omladinskog programa, ne znam baš... Ogromno, oni su, mislim... Prvo ovo izdanje Zdenka Franča, Bombardiranje Njujorka, prvo oni su to furali do besvijesti. Onda kasnije ploče Messerschmitta i sve to. I to je, mislim, to se čekalo. Ja sjećam se da je bila ta emisija, mislim, petak, negdje ovako... Jest, 3:30. Ja, pa je trajalo to do nekih 7, 7:30. Tu su sad izmenjivali i vijesti i sve. Da. Ili sam gledao, ili sam slušao kad je bila zima, pa je bilo noć. Ja mislim da je ta emisija trajala neki sat vremena, čini mi se. Ja sam nekako mislila da je trajala neki pola sata, međutim na kraju smo Saša i ja skužili da je trajala, odnosno Saša se sjeća da je trajala čak i duže, skoro od sat vremena. Ali to je bila jedinstvena emisija. On je onako kao strastveni ribolovac imao svoju posebnu publiku, tu ribolovnu publiku, ali u biti je promovirao alternativne bendove iz bivše Jugoslavije. I tu recimo, znaš šta... Satana recimo, sjećaš se? Pa mislim, pa to je na prvom bombardiranju su Majke, Messerschmitt, Satan, Machine Gun i... Je li bio još neko? Mislim da si sve nabrojao. Ja, Machine Gun je ovo. Ali to mi je bilo, recimo, to je u stvari, to je negdje 88-9 kad su oni krenuli. To je 89-90 da, bilo. I tad sam u stvari prvi put, ne samo ja, svi smo prvi put saznali ili čuli da možeš sam objaviti ploču, jer ploču je objavio Zdenko Franč. A Zdenko Franč je, samo da te prekinemo, prosti, je jedan od kultnih izdavača, kultnih štovatelja i na koncu promovitelja alternativne scene. On je iz Zagreba i njegov label se zvao Slušaj najglasnije. Ja, još uvijek se zove. Da, i dalje se zove. Ja mislim da Zdenka Franjića u tom trenutku nije bilo, ko zna da li bi jedan od tih bendova napravio. Na kraju on je objavio moj prvi album, Samostalno Trnje Žoka. Moj prvi roman Krvi Čuprija je objavio za svoje, on ima paralelno Sluša najglasnije i kao izdavačku kuću za ove, ne znam, knjige i pjesme koje se zvalo se, ne znam da li još uvijek Bratstvo duša. A ovo Bombardiranje Njujorka, ja mislim da on sad ima u nekom broju, ne znam, možda 20, 30, ne znam, možda više, možda 50. Da. I on stvarno još uvijek kopa, izlači te bendove. On je i Goribora našao. Da, Goribori su sjajan bend. To je, jedini je bio problem ovih zadnjih, možda 10-15 godina kad je našao do sve, da je on kasnije prestao na CD-ove objavljivati po nekoliko, ne znam, pjesama. On je počeo objavljivati MP3-ce. I tu si imao bendova, ti si morao probiti kroz to sve i mnogi su, ne znam, nekako mi išli to. Mislim, Zdena je super lik i on je pokrenuo čitavu tu frku oko toga i onda smo počeli razmišljati pa ne trebamo više nikakve ni izdavače, ništa, možeš sam. Počeli smo onda gledati okolo kako dođu do... Da, ja se sjećam da je Zdenko Runč, Slušaj najglasnije, bio ono nekako... Zdenko Franč, pardon, da je on bio baš predmet obožavanja nas koji smo nekako slušali kasnije sam ga upoznao, drugačiju muziku. 96. odmah poslije rata s Rupom smo svirali na Zgaga festivalu u Ljubljani, u stvari pored Ljubljane, spodnih otići preliti. I to su bili 2 ili 3 dana i zvali su sve bendove s tog XU prostora prvi put poslije rata da se tu skupili sve. I on je tad svirao, u stvari pjevao je u bendu Loši dečki. Njegov bend je bio, ne znam koliko su trajali i sve, jer sam poslije toga vrlo brzo otišao u Ameriku, ali tamo smo se onda upoznali i onda sam ga vidio ponovo 2004. kada sam imao taj prvi album i neki prvi nastup nekom festivalu, Viva La Pola festival u Puli i vidim njega sa njegovim ovim koferčićem, on je zdan Zdena i njegov koferčić koji me punti neki CD-ova ploča na nekom stolu i sam mu prišao, rekao, sjećaš me se ovo, počeli smo pričati, rekao, imam novi album, da, ja ću to objaviti.
hajde objavi i onda je tako krenulo polako. Da se vratimo malo još u ovu priču nastajanja Rupe u zidu, jer je ona vrlo specifična i za neke tekstove koje si ti producirao kasnije u svojoj samostalnoj karijeri, ali je interesantna i kao nekako kor, stub, dosta proze, dosta tekstova koje si objavljivao kroz sve ove godine. A vezana je u biti za taj čuveni neboder K16, neboder Avala na Slatini. To si u kasnim pjesmama čula. Da, pa u principu mi nekako dolazimo, mi smo išli u istu osnovnu školu, mi se jako dobro znamo, ja sam s Bakirom išla čak i u razred. Tako da je to i otprilike ista ekipa, odrasli smo u 2 susjedna naselja. I ja jako dobro znam taj neboder, ali taj neboder iz Zidića ispred centra tekstila, ali iz Zidića ispred apoteke. Ja, svude, to je pomjeralo se, išlo se prema centru. Da, ali to je bilo jedno vrijeme kad su na svim tim lokalitetima koje upravo pomenu smo, postojali ljudi koji su nekako označili tvoj život i moj život, koji su nekako označili živote tih generacija. Da ne spominjem Šelu i njegove ptice, Kapija, mlađeg, starijeg. Pa imamo na zadnjem albumu, krenuli smo Miki i ja, jedno veće domosnike, da mijenjamo par štrlića za jednog bastarda. To je, mislim, to mi se složilo jer je to istinito. I to je jedna ta, ne znam, 81. Ne znam ti koja godina, neki dan tako u sredini sedmice, neka jesen gdje ničeg nije bilo okolo. Mi u 6 sati je bilo sve mrtvo. I sad on ide da mijenjamo mi neku pticu, je tamo u Mosnik idemo. I onda sad na to sad kalim neke druge događaje. To što govorim u pjesma ne mora biti događaj istog dana, iste noći i sve to je... Neki drugi likovi se vežu na to, uzmem jedan stih mi izađe iz te priče, idem dalje ali ja znam na što vodiš, tu je puno lokalnih likova. Nevjerojatnih likova koji su nekako i nosili tuzlansku alternativnu scenu u to doba, evo pominješ Pakleni dvopek, bubnjar iz Paklenog dvopeka i tvoj brat kao gitarista su živjeli u istoj zgradi upravo. Onda nastaje Rupa u zidu. Dakle, Slatina je bilo tad vrlo onako revolucionarno naselje. Pa recimo ta K16 zgrada, oni su dole, pa dobro, ne vjerujem da je igdje tako danas, znaš. To si pravo. Ali ti podrumi dole, sad ih je bilo ne znam koliko tih prostorija i onda oni su mlađi, moramo još reći da je moj brat i ta ekipa u bendu, oni su mlađi 7 godina od mene svi. Šelo je tamo, mislim Šelo je stari 1 godinu od mene, to je sad druga ekipa. Ali oni su dole nekako razvalili sve one, to su bilo oni stari podrumi s onim daskama, znaš, uske letvicama. To su polomili, ostaju ogroman prostor. A Rupa u zidu je roman. To je roman, pisani romani sa Trafike, Butch Cassidy i Sundance Kid. I to smo uglavnom čitali, ne znam, ja, Šelo i ova ekipa i oni su dole, mislim da bi to moglo biti Asko, prvi grafiter, sjećaš njega? Kako mislim da je njega Šelo na furo, da je u podrumu su dole prvo, ne onaj grafiti za pozorišta. U podrumu su dole neki opet Rupa u zidu. Sam Šeli stalno oko toga nešto, non stop smo te neke romane. I to je stojalo dole još puno prije, par godina prije nego je bend zaživio, ali stoje taj natpis onako iz neke naše lokalne priče. Jasno. Dok je još u stvari u momentu kad se tek Pakleni dvopek stvaruje, kad su oni počinjali dole. A to je bio jedan jako kratkotran, ali nevjerovatan punk band s te scene koje kasnije nastupaju s Telektu, ali je, kažem, kratko trajao. Jer na koncu oni su prešli u Rupu u zidu svirati, je li tako? Bakir, u stvari Cepa. Da. Dvojice, da. Tako. Nijedan od tih ljudi koje pominješ danas ne živi u Bosni, obojice su u Americi i evo pozdravljamo ih. I ovom u stvari sve ove koje smo spomenuli žive vani. Da, interesantno je u principu da je i tebe put odveo iz Tuzle, nakon rata odveo te u Ameriku, no ti se vrlo brzo vrati iz Amerike. Što se desilo? Posle 3 godine. Znaš šta, ja sam kako si uopće otišao i zašto si se uopće vratio? Pa to je sad znaš, kad ne znaš što si otišao, ne znaš što se vratio. Ili je logično da se vratio. Ja sam nekako sam samo sebi objasnio da sam pustio repove tu za svom. Imao sam 2 romana koja su bila već napisana, imao sam tada neobjavljena. Neobjavljena, da. Još uvijek su neobjavljeni. Onda u međuvremenu sam počeo sasvim druge stvari pisati, drugačiji način i sve. Ali ja se tebe sjećam i pamtim te kao čovjeka koji se pisao pjesme prije rata.
Ja, ali zato što nisam imao mogućnost objaviti to, znaš. Da. Pa ima i taj, mislim, ali kod mene je sve išlo i s tim kasetama, ja bi pokucao neka vrata i odnio kasetu, onako. Vjerojatno se neko izgledao kao budala, ali ja bi se, dobar dan, kako ste tu, ovo. Tako sam otišao i sjećaš se one izdavačke kuće Veseli Masliša. Naravno. I to je bilo 90-a, ja sam imao taj prvi priče neke. I na tim prvim pričama se u stvari naučio kucat. To je mašina za kucanje bilo. To nije ni na što ličilo. Na Olimpiji kucalo. Ja, ali to nije ni na što ličilo. Meni je krenulo od početka, bez ikakvog uvoda dole. Ja sam to odnio. I bila neka sekretarica. Opet sam se ja predstavio, imam priču, ne znam, bilo bi to objavilo, ona me gledala, kao malo se nasmijala. Kao da ja vidim to, pogledala je. I onda nije ništa rekla, kao dođite za nekoliko dana. Ona mi je sve prekucala to. Wow. Ponovo i onda se ja dugo vremena držao to prekucano. Rekla, znate, onda ovdje takve stvari neću oblijetiti. To je bilo puno psovki, tog žargona, slenga već tada, znaš. Ali mi je prekucala, toga sjećam dobro. Sjajno. Sad, jel mi je ostalo u glavi da je prekucala sve priče ili jednu priču, prvu, ali imao sam ono i onda sam to imao kao za neko reprezentativno. Ali u stvari, pa nisam se puno promijenio i danas tako, pokucam neka vrata ili ono... O tome ćemo malo kasnije, ajmo se vratiti na tu Ameriku, silno me zanima, jer taj dio priče nekako ostao mi je nedorečen. Da. Pa kažem ti, ali ima tu sve opet vezano za muziku. Mi smo svirali na tom Zgaga festivalu i... Kad je to bilo? 96. 96. juni. Nekako sredina juna. I tad smo već imali te neke razgovore za Ameriku. To je bila zadnja mogućnost kad si legalnim putem mogao otići. Da, kad se još uvijek odlazilo kao izbjeglice otišao bez ikakve, ali nije čak tako, neko te zove. Mi smo bez ikakvih problema dobili taj green card i sve ono. Ali kad smo odlazili iz Slovenije sa Zgaga festivala, mi je Aida Kurtović, koja je tad bila na Radio Študentu, ona je u stvari nas rupu u zidu i povukla gore. Ona je došla u ratu u 94. s nekim konvojem, da li Sarajevo, Zenica, Tuzla, da tako radi intervjue, da da neki izvještaj iz prve ruke. Jel? I onda je došlo do nas, našli smo se tamo u hotelu Tuzla, dao sam kasetu i to otišlo sve gore. I tako, dobro, to je sad mala digresija, ali ona mi je tad rekla da je Igor Vidmar, to je ona legendarni siva eminencija punka, lajbaha, svega živog, i danas je gore. Sad su objavili, čak su strip objavili o njemu, ili po njegovoj priči, i neku biografiju. I on je tad još uvijek radio Novi rok, taj festival muzički, i je rekao da li ja idi nekome da hoće nas sljedeći. Novi rok je bio septembar. I rekao da hoće nas tamo i bili bi gosti sa još nekim američkim bendom. Nažalost ne mogu ga sjetiti, ne znam, često sam razmišljao ko je, ali ne znam. I onda sam rekao, znam da sam rekao bratu, ako dođe prvo poziv u isto vrijeme ako dođe poziv za Ameriku i za koncert, ja idem gore. Nije nažalost došao, ali nije nažalost, mislim, u Americi je bilo u redu. Tamo isto, Gdje ste živjeli? Vi ste otišli u Kaliforniju, je li tako? Ja, San Francisco i ta Bay Area, Redwood City. Na novom albumu će opet biti taj Redwood City i sve to. Mislim, znaš šta, kad sam objavljivao ove romane za Algoritam, Kruno Lokotar, urednik Algoritma, mi je već prije nekih 10 godina sam obećao da ću objaviti, napisati zbirku kao priče San Francisco. Čak sam na nekom... To se već pominjao u nekom intervju, ali vidim da to izgleda nikako da izađe na vidjelo. Ali znaš šta je, o čemu se radi? Mislim, ja još uvijek objavljam CD-ove, ali ne vidim razlog da bi neko danas kupio CD i zato ja na svaki CD stavim jednu priču koju nema nigdje. Recimo na albumu Amerika je čitav roman, Rodeo. Na manjini jedna priča iz San Francisca, na Mind Capitalu, pa sad na ovom zadnjem. I onda sam ja nekako kompenzirao te priče na albumu. I neke čak uživo, uz muziku, govorim, pripovedim. I sad, šta sam pitala? Amerika, da. Skrenuo si na priče. Pa ne, u stvari, sam otišao tamo, mislim, čitav život smo, odrasli smo na američkim filmovima, uopće na toj britansko-američkoj muzici, na svemu tome, na zapadnoj kulturi smo odrasli. I sve onda dobiješ nekako poziv. Priliku. Da, i sve. Ali ja sam recimo relativno kasno, ja sam već imao 33 godine kad sam otišao u Ameriku. Ali graha, odlazili su ljudi iz 50, pa su tamo napravili nešto, dakle... Odlazili su, ali mene nije nekako te nije kupila, rekla bih. Nije mene više vuklo to.
Nije me vuklo iz tog razloga, jer sam ja već tamo napravio neku bazu za muziku. Ja sam te romane odnio u Sloveniju 96. I dao jednom izdavaču. I onda sam s njim ostao u kontaktu. Ja sam čitao prvu godinu Amerike, sam ja bio u biti mislima tamo. Šta se dešava s romanom? Međuvremenu to je bilo nezavisni izdavač, onda on propao. Ali, mislim, iskoristio sam ja tu Ameriku totalno. Ja sam se javljao na milion oglasa, da ti znaš gdje sam ja bio, na kakvim se ja... Mislim, ja se javljao od death metalaca. Htio si nastaviti tamo muzičku karijeru? Ne, ja sam uzimao oglase, mislim, tamo, ne znam sad kako, imao si SF Weekly, San Francisco Weekly ili San Francisco Guardian. To su te besplatne novine ovako debele, ne znam, pola je sve od politike, umjetnosti i kulture, svega, a sporta, a drugi dio su oglasi. Oni su živjeli ti oglase i sad imaš od kuće, muškarca, žene, psa, molera, do muzika, sve. Aha. I tražiš, ne znam, brak, šta god. I sad ja sam našao te oglase muzičke, ja sam prvih sedmica tu čitao, to je meni bilo nevjerojatno, znaš, traži ovo, javio sam se, recimo, death metal band su bili. Ja sam došao tamo, sjećaš me, tad sam bio rockabilly. Znam. Solfi sve. I još sam došao s onom izlizanom Vjetnom, koji još uvijek imam. Da, još uvijek ona Vjetnom. Varteksove Levijske, to je sve u pjesme, recimo pjesme Detroit, spominjete Varteksove Levijske. Ja sam otišao njima na audiciju. Ja sam ušao unutra, čoveče, to je prvo unutra sve bilo crno, oni su crno i uđem ja tu. Aha. I oni su tu stali, samo me pogledali, već vidiš osmijeh njima na licu, da se ja totalno zalutao, i meni osmijeh na licu, vidim da sam ja zalutao, ali kad sam već došao, mislim da probam. Da porazgovaramo, zašto ne? Mislim, imali se neko dugo ime gdje se završava kao posljednji djevci, ali neka zajebancija. Neki taj death trash sa humorom, ne znam. I onda su drmali su ga, mislim, ne znam, zvučalo je kao neki Morbid Angel, recimo, tako nešto. Oni su pucali, ja sam to gledao, rekao, Bože dragi. I sad, kad sam prvi put vidio, znaš, kad izvlačiš kabel iz pojačala, smanjiš ga, normalno, da ne bi... Tip je samo izvukao. Imao je već neki, ne znam, imao je neki mali uređaj na ovom, da to ne bi krčalo i sve, i onda je meni dao. I mi smo donijeli, ne znam, sjećaš se toga, mi smo imali Telecaster, ali imali smo i jednu gitaru, to se ne možeš sjećati, kupili smo je kopija Telecastera, koja se zvala Lider. I nismo imali pojma šta je to, izgledao je čak, imao je puno bolji zvuk od originala, imao neku tu distorziju i bio je ljepši čak. Ali vrat izgledao kao da nije njegov. Trup je bio vjerojatno najteži trup koji sam imao u rukama, a vrat tanak skroz. To je nešto spojeno vjerojatno bilo. I nabavili smo i onda smo svirali na njemu i on je došao za nama u Ameriku, s nama u stvari. I ja sam tu gitaru nosio na te. I znam kad je taj tip izvadio, oni su imali te neke metal gitare, to je zvuk bio nenormalni. I on meni daje. Oni su na milion pedala, dole ja dolazim onako suh, sve on stavlja se da ne znam šta ću tu. Kad sam udario riff, meni ispala trzalica, to je bilo 3 put glasnije od njega. Wow. On je skočio, smanjio i pitao, pa šta je to? Rekao, kakva je to gitara? I tad sam Bakiru rekao da kad sam se vratio, otvorio to i mislim da je istočna njemačka magneti su bili neki. To je sad ko Warburg, Trabant, oni su unutra, ko zna šta su ubacili, to je to je eksplodiralo. Da. Ja sam se usao, samo sam stao, ispala mi ova trzalica, ovi su skočili, smanjili, šta je to? I tu mi je bilo zanimljivo, ja sam krenuo neke svoje stvari svirati, koje nema veze s njima. I bubnjar je bio fantastičan, imao je taj dupli bas bubanj i on je rekao, idem ja i smo se, što bi Slovenci rekli, ujeli smo se, našli smo se totalno. Super. I on je krenuo pić, te neke moje rifove svirao na čisto njihov način, to je dupli bas, to je drmalo. I tip je rekao genijalnu stvar, pa ajmo mi svirati ovo njegovo na naš način. Ali to je stvar, znaš kako? I onda me gleda pjevač ovako, sav ozbiljan i kaže, bil si ti istetovirao? Kao ona rekao, u redu, možemo popiti neku kafu, nešto, pa ću ja ići, nađite mi nekog drugog. Da. I tako da, mislim, nevjerojatnije stvari sam ja tu letio. Vjerujem. Na funky je.
Ja nema veze, ono neki funky, oni tamo rekao mogu posuditi taj vah, pa da nešto čačkam, znaš. Ali sam išao da se zabavljam. Da, pa zašto ne? Da. Kako je izgledala uopće ta američka priča sa tim alternativnim bendovima, sve to što si vidio? Nije te uspjelo nekako ostaviti? Ne, znaš šta je, prvi dodir sa klubovima je bio ja sam prvo tražio neke klubove, pa imaš elektronika je već tad polako. Ja sam prvo letio na Techno DJ. Prva raja koju sam upoznao je bila paralelno elektronika i hip-hop. Prvi koncert na koji sam otišao je hip-hop bio. I to neki lokalci, ja sam ušao unutra isto kao vanzemalj. Ma dobro, bio sam glavni vanzemaljac tamo. I uđeš u neki hip-hop underground, opet s tom rockabilly, izgledao kao čisti white trash. I onda te gledaju, ali bi s nekim došao, znaš, tamo, pa im nisam bio toliko možda. Čudan, da. To i ali recimo, tehno scena u Americi tada, to je, mislim, dugo to nisi, tad sam već, i onda kad sam se vratio, ovdje je bila scena, bio je tvoj brat, bili su izuzetno jaki. Yes, DJ. Gotovo Tuzla je bila specifično u tom Detroit tehno soundu. Sve to. Ali i to me iznenadilo kad sam došao. I onda sam zbog tog svega još neko vrijeme malo čačko pratio to tamo. Tamo je taj techno underground bio totalno zatvoren u sebe. To je bilo baš, mislim, teško se bilo probiti. Onda kasnije kad ja sam ne znam zašto, sa Edinom Emićem radio emisiju Zeusom predstavlja i dosta smo radili sa ovim, mislim, pokrivali smo sve što se dešava tu od muzike i kulturne scene. I onda bi intervjuisali dosta ti DJ-a koji su bili. I znam da su, sjećam se, tipa zvao se Aid Fenton, tu je bio. I sam ga pitao nešto o toj sceni, koliko zna. I mislim da je on bio koji je rekao da je nemoguće se iz Evrope tad bilo. To je još bilo negdje 2, 2, 3, govorim za tu, kad su bili. Znam. I ovi su bili totalno zatvoreni. I tu je na toj sceni tad, ali ja govorim sad o kraju 90. I to je stvarno bio onaj hardcore tog tehna. I to je bio isključivo muzika i droga. Da. Tu kad upadneš unutra, to je bilo Ali to je nekako krenulo u Americi, taj teški techno sound i krenuo iz Detroita i onda ja sam ga ulovio dole i išao sam na te nekako paralelno, ali onda igrom slučaja sam upoznao ljude koji se bavili tim. I recimo radili smo zajedno i mi kaže ja sam DJ. I taj lik je bio genijalan, on je Meksikanac je rodom. I imao je te brčiće Claire Gable, bio je sam mršav na neka frizurice. I znam da mi je, kad smo se upoznali, kad vidio uglavnom su mi pitali tamo, recimo, hip-hoperi, otkud toliko znaš u hip-hopu? Jer je to bilo znaš, ti dođeš od nekud. Tu ipak govorimo o 96. 97. Znali smo mi šta je Cypress Hill i Ma ne samo to, mi smo znali više od njih tamo. To je mene iznenadilo. Ja sam počeo govoriti o tim nekim bendovima. Ja sam recimo 98. naletio na ljude koji nisu znali za NWA. To mi je bilo o čemu govorimo, evo. Da. I me zvao kao na neki, kao on će puštat, on je DJ, ide par njegovih, i ovo samo da ti dočaram tu scenu. I još on nije bio taj tehno, on je neki, on je već pičio house sa tim latino house, ali ne taj, kao baš taj komercijalni pič, on dobar je, ali za te neke partije, to je bio kao private party. Koji su ga, kuća s bazenom, neka ekipa ga je zvala. I on je rekao javno sve da ideš s nama, znaš. I ne znam šta je bilo, znači, ne mogu, nešto imam drugo i nisam otišao, onda sam to bilo subota i u ponedjeljak ga sretni na postoru, kako je, on samo onako malo, kako je bilo. Dobro je da nisi išao, kao, ispala je frka, nisu ga htjeli platiti i kaže, onda su ovi moji morali oružje povući. To je samo da vidiš kakva je tu scena tamo. Da. I zato ja kad sam došao iz Amerike sam rekao svako ko je u Americi napravio pare. Sjećaš se prije one priče, prodao se, sela, to. Da. To mi je ovako odavdje karakteristični poznavač. Svako ko je tamo napravio pare od Jambuskina kapu, jer to je sjećaš se benda Sikovi Tol? Da. Oni su u ratu, smo ih tu mogli vidjeti na MTV-u. I to je mislim, bilo nam... Da, mi smo MTV generacija. Mislim, tada je još bila ta emisija se zvala Headbangers Ball, pustali metal i core. Da. I znam, tamo sam i profil u San Francisco i onda su, kao u LA-u su svirali. Mislim, to je bilo ime.
Znaš, to je bio bend koji je dobacio do MTV-a. U Evropi poprilično poznat. Sve. I sad ja čitam, neka je frka bila u Los Angelesu, su ih dali napali još na koncertu, nešto, neko dobacivo, ok, ali na kraju nisu ih htjeli platiti. Znači, bend koji je već mislim, ja govorim sad u tom 96. godine, oni su već 94. bili faci. Nisu ih htjeli platiti i ovi su neko oružje izvukli. I uzmali svoje pare. Tako da je to je Amerika, govorim o tom vremenu tad i evropska scena, to nema veze jedno s drugim. Da. Iz Amerike si se vratio, to je bila 2000 i koja? 2000-ta i što se onda dalje zbiva? Nisi još uvijek si ostao u Bosni, još uvijek si ostao u Tuzli? Ja, u stvari, znaš šta, I nije bilo mogućnosti da se Rupa u zida ponovno stvori, je li tako? Znaš, ja sam došao u jednom momentu na 6 mjeseci tu prvo, nisam se odmah vratio i sa zadnjom postavom, Igor Trojak na basu i Emir Mesić na bubnjima, smo snimali zadnji album Kora. Ja sam svirao gitaru i pjevao. Svirali smo u Močvari, mi smo jedan od zadnjih koji je odsvirao u Kuku, sjećaš se, u Sarajevo, poslije toga su ga, ne odmah poslije nas, ali to je ta godina, 2000 baš, 99, tako negdje. I onda su ga sklonili. I tu svirali smo u Tuzli, ali znaš šta, onda sam ponovo otišao. I onda, kako si malo prije već rekla, ljudi su već krenuli neke svoje stvari raditi. Ja sam nastavio svirati sam za sebe. Sam razmišljao napraviti novi band, to će biti neka nova Rupa u zidu. To mi se više nije, mislim, to je završila ta priča i sad bez je da ja sad nešto vučem za sobom. I prva je varijanta bila opet da bi neku elektroniku uz tu gitaru i on išao. I onda sam i to pustio malo po strani i sam slučajno neku poziv dobio, jer sam rekao jednom tipu da imam snimljeno nešto, ajde dođi svira, rekao, pa sam sam. Kaže, pa nema veze. Ja sam rekao, pa ja, nema veze. I sam otišao i bilo mi super. I da, ali rekao, vrlo je specifična taj tvoj muzički izričaj, ili ta vrsta minimalizma koji si ti tad praktički si rodonačelnik takvog izričaja je bila neviđena na sceni u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, rekla bih. Pa ja tak s gitarom, mislim, nije standardno, nije sad da tip tamo izađe i svira gitaru, jel? Da. To čita opet neka priča. Ma dobro, to je, ja sam, kad bi me na početku pitali ovi tehničari koji još nisu znali kad dođe na koncert, kako da to ozvuči, rekao, ko bend, samo bez basa i bubnja. I onda je dolazila još veći problem, onda gleda ovako, pa ja, ko bend, samo bez basa i bubnja. Da. Ljudi su u biti zaboravljali da ti si bio rodonačelnik jedne kompletno drugačije scene, odnosno drugačijeg izričaja, koji je bio muzički performans. Toga tad nije bilo u biti. Pa tad je već bio to i onda je to nastavilo s gitarom u stvari sve. I mislim, ja sam od početka s gitarom znao u trenutku stati svirati, prestati svirati, početi neku priču govoriti. Pa desilo mi se baš prvi koncert za promociju Amerike u Ljubljani, da mi je na trećoj pjesmi sve stalo. Wow. Pojačalo, sve je stalo i ostalo su ta 3 mikrofona. I ovi su trčali okolo, tamo je zvuk letio, ja sam svirao i kao ništa se ne dešava, vidim da se dešava, ovi pokušavaju sve vaditi, vidim, ne može se, reku u redu. Spustio sam gitaru i onda sam koncert bez gitare uradio do kraja. Da. I zadnji album Radikalno šik, decembar 2019. Par mjeseci pred koronu, imao sam Edo Zupčević je organizovao ispred jazz festivala, ali gore u bivšem CDA. Gledala. I ja njemu pred koncertom mu kaže, nisi bila ako nije riknulo. Bila si na prvom. Da, ne znam, zar je drugi i bio? Onda na prvom sam bio. Ja njemu govorim tu sve je funkcioniralo normalno. Ja njemu govorim tu priču iz Ljubljane, 15 minuta prije koncerta. I on se smije i meni se u Sarajevu to desi ponovo. Nevjerovatno. Isto. I onda sam skonto, mislim, pojačala su sva radila poslije, i gore i tu.
jel struje, ali još uvijek ne znam, mislio sam da je neka pedala, imam taj delay, ali delay radi, sve radi, ne znam što se dešavalo, ali u stvari onda nastane sasvim neka druga priča. Neka specifična magija, da. Ja, meni onda, mislim, idem dalje s tim, samo ne gitare. Da. To je ono što je recimo specifično bilo, ta tvoja posljednja svirka u Sarajevu je meni bila jako interesantna. Čim se da je bio novembar, isto tako kraj novembra ili početak decembra, ali tu si ponovno radio taj svoj performans koji je bio vezan za slike iz tvog djetinjstva, za cijelu priču sa Slatine i nekako sam posmatrala to sa strane, ljudi iz Sarajeva u biti ne znaju. Ti si gledala to posle Human Rahe, tu je ta priča sa K16, Zidić, rođen kad je bilo bolje. Upravo tako. Upravo tako. I ono, na Zidiću sjedimo nas trojice, jel, pa te milicionir prođe, pa te malo onako bukne. Sretan sam, jer sam rođen u vrijeme kad se živjelo bolje. Dobro, to je bilo malo cinizma u svemu tome, ili sarkazma. Da, ti si u biti, tvoji tekstovi su uvijek bili vrlo cinični, vrlo sarkastičan si uvijek bio, ali ti si takav i satira je više, privatno. To je ono što recimo ljudi ne znaju, ljudi misle da si ti sad nešto specifično, posebno ciničan u svojim tekstovima samo za albume, ali ja znam u biti da si ti privatno takav. Kako, da sam ti ciničan bio? Poprilično sarkastičan. Ili je to bila neka maska s kojom smo odrastali, to sad već više nije bitno. Znaš šta, recimo da bi ovo što radim više vezao za satiru nego za sve to. Da. A sarkazam je više nego cinizam, ako samo to manje više jedno tisto. Ali recimo kad sam sa Husom Ručevićem iz Abraševića sam razgovarali, tu smo se još davno odmah našli. On je rekao da jedino, recimo, u umjetnosti, ako bi ovo sve stavili pod umjetnost, ima neku snagu ili neki smisao, on čak rekao je satira. Svakako, slažem se. I onda, znaš, ako govorimo u našem jeziku, možemo finu paralelu s riječima izvući, satira te baš dobro satare. Da. Tebi je jezik praktički i nekako najmoćnije oružje i na sceni i na tastaturi, ali pretpostavljam da danas pišeš na laptopu, nije više u olovci, nije više na pisaćoj mašini i nekako dosta si, koliko sam uspjela, pročitala sam samo davno nekad na Krvi Ćuprija. I sjećam se tog vokabulara koji je bio kolokvijalni poprilično i koji nije bio nekako književnički etabliran. Dakle, nije bio oficijalan. Slang je. Onda, znaš šta, recimo, pogotovo na ovome, na Krvi Ćuprija i na Enter Jehennemu. Na svim. To je roman koji je uslijedio poslije. Da, pa i onda kasnije Tiket za revoluciju, ne želim da pobijedim rode. To je sarkazam. Ne sarkazam, slang. Da. Slenga je puno i onda sam nenamjerno i nesvetajući da pišem, čak se su neki lokalizmi, čisto, neki sleng koji je bio recimo samo u Tuzli. Da, karakterističan samo za Tuzlu. Par riječi, ne sve, znaš. U prvoj knjizi je prisutan. Ali to je nenamjerno. To je čisto jasno, kako govorim, tvoj vokabular. I onda bi me razumijem da me neko pita recimo u Sloveniji šta to znači. Onda bi me neko pitao, ne znam, i tu. Ne sad u Tuzli, ali... Da. Pa dobro, razumijem da mi u Zagrebu ili Beogradu pita, ali da me onda pita, ne znam, u Sarajevu, u Mostaru, šta to znači, onda sam se rekao. I onda je došlo do neki izrazi, ne znam, sad mi ne pada nijedan na pamet, moram pogledati, ali tad ih je bilo dosta u knjizi. Jer likovi su bili baš lokalci. Kad govorimo o toj knjizi, ona je usko povezana, ona je praktički, reklo bi se, povezana je na jedan izvjestan način sa tvojim muzičkim dijelom te kompletne priče, sa albumom Od krvi i žauka koji si izdao za... Od trnja i žauka, pardon. Pa ja sam rekao da je to soundtrack u stvari. Upravo tako. Jer recimo imaš 2 ili 3 poglavlja u romanu koji su u stvari... Pisani su u dijaloškoj formi, ali je to kompletna pjesma neka, stihovski onako. Cijeli roman je priča o praktički dvojici prijatelja. O dvojici prijatelja idu, ali recimo i njihovim ratnom iskustvu. I postratnim dosta ti iskustva. U stvari su postratna iskustva kroz sjećanje, to je neke fleševe tamo iz rata i sve to što je prošlo, što je ostalo utjecaj na svakog. Htio priznati ili ne. I recimo Enter Jehennemu on je moguće recimo
teže je začitat, na kraju ću uprijat zbog načina pisanja, ali ova je možda još zgušćeniji. Enter Jehenem i on je pun isto tog slenga. Ma svi su puni slenga. Da, to je tvoj osobujen stil. Ali onda se ljudi kroz to probijaju i onda mi recimo neko priđe, recimo pred koncert koga ne znam, pa mi kaže nešto ono što me trzne, znaš, stoji čovjek tu za šankom i kaže mi neki onaj naš lokalizam, onaj totalni, i s tom nekom rečencom koju se ja već zaboravio iz nekog romana. Da pogledam da se sjetim, znaš. Da. Ono što mi je recimo bilo vrlo specifično za taj tvoj prvi album koji si izdao kao solo umjetnik, tad si još uvijek bio Graha, nisi bio ni diplomac, ni bosanski psiho, i uvijek si nekako to pominjao i u svojim intervjuima, je ta specifična naslovna strana. Riječ je o liku i dijelu Che Guevare koji je onako dobro prekrižen. Govorimo o vremenu 2004. Dakle, o vremenu prije nekih 15-16 godina, kad još uvijek komercijalizma i konzumerizma u ovakvoj strukturalnoj formi kojoj danas živimo nije postojalo. Ali to sam povukao sa sobom iz Amerike, znaš. Upravo želim čuti odakle taj gut, da taj prekriženi Che Guevara je upravo stvar o kojoj ćeš govoriti mnogo puta kasnije. Znaš šta, dođeš iz ove sredine, recimo ovaj moment. Mi smo te kasete koje sam ponio sa sobom u Ameriku, dobro, tad smo ih tad već skinuli na CD nekako, ali snimali smo ih, ne, ovo je bilo čisto kaseta, te neke u ratu koje smo snimili smo tu kod Majdana, taskamo 8 kanala. I to je najbolje što si mogu. I sad ja sam jednu tu kasetu ponio, javio se na jedan od tih oglasa. I to je bilo zanimljivo, recimo, ja sam se javio, ovo je sve što ti govorim je odgovor na to tvoje. Da. Javio sam se na oglas gdje to je prvi možda oglas na kojem je pisalo, spomenula je ženska bendove koji su mi bliski. I vidim da traži takvu, recimo, gitaristu. I sam se javio nazvao sam telefonom, jer još su bile, ostaviš poruku i sve. Još uvijek fiksni telefon. Ja, sve. Da. I to je, recimo, 97. početak. I vidim da je bila telefonska sekretarica, ja se predstavim, kažem ime, odakle sam, pa još objasnim, kažem South of Europe i sve to, znaš, da izgleda malo sve. I egzotičnije. I ništa. Sljedeće sedmice opet uzmem te novine, sad nove oglase, gledam, opet isti taj oglas. Opet zovne, ostavim poruku, ništa. Sljedeće sedmice opet vidim isti oglas. I onda padne mi na pamet, rekao, pismo je moguće da neće da mi se javi zbog akcenta ili što sam od negdje ovo, i rekao, ali me zanimalo jer je dobre bendove spomenula. I rekao, nazvat ću još jednom, pa ako bude sekretarica, opet neću ostaviti nikakvu poruku. I ženska se javi istim glasom ko sekretarica. Ja mislila da je sekretarica, ali je stala. Samo rekao, znaš što Ja sam rekao, halo? I ona opet, halo? I predstavim se sve i u tom nekom, kako sam imao naučeno na pamet, skoro rekao, ja sam ostavio 2 poruke, ovo vjerojatno mi se nisi javila zbog akcenta. I ona mrtvo hladno kaže, that's correct. Wow. I mene tu me prvi malo puklo, rekao, pa dobro, kakve veze imam. I bila je čisto cool, kaže, pa dobro, ne znam ni odakle si, mislim, nikad nisam čula ni za zemlju, ni sve što si nabrojio, to je... Čista egzotika. Ne znam, to je neka druga kultura. Bila čisto straight. Neka druga kultura, ne znam kako bi se mi... Pa dobro, rekao, trebaš ti gitarist? Trebam, rekao, pa trebaš me čuti da sviram. I on mi kaže, pa ajde sviraj. Rekao, kako? Rekao, na telefon. Preko telefona. Kaže, pa ja. I ja, rekao, nije mi mrsko, rekao, sad čekaj. I imao sam mali, tranzistorski, kao naša replika Maršala. I stavim, evo, rekao, sad ću, jel čuješ? I krenuo sam svirat i onda sam još pustio malo nešto s kasete i odmah rekla da dođem. I dogovorimo se za sutradan. Nije joj smetalo što si iz istočne Evrope. I onda sam kao, kako ću te prepoznat? Rekao, sad ja istizacam, to je taj sarkazam, ili neko bi rekao cinizam, rekao, izgledam kao Elvis Presley. I tamo tišina. Pa rekao, šalim se, niko Elvis Presley, ali imam gore, znaš, i okej.
sam došao i onaj kao iz Los Angelesa, to su već sve boje su u kosi, ono što je danas normalno, mislim, ne znam koliko je još uvijek, piercing, sve ono mi je bilo, znaš, prvi put sve sad, elemente imala. Sve. I iz Los Angelesa i tamo su snimali. I kaže ona, ajde pustimo tvoju kasetu i kasetofon imala. I mene bilo prvo sramota mi snimala na taskama, jebote, 8 kanala mu daje, rekao, Marko, da pusti to svoje, znaš. I ona pustila, to je bio najgori snimak koji sam čuo u životu, to što ona snimala Los Angeles. To kod nas nijedan onaj demo band prije ne bi nikad objavio. Ja sam rekao, ok, izvodi, evo, taskama i sve, i onda je to slušala i nismo se skontali, ali je sve bilo, da sad, to je još puno duža priča, to ću to jednoj priči San Francisco i upoznao sam i ekipu, super su, nije bilo ništa da je sve cool, ali polako sam već, recimo odeš na koncert, gledao sam Rage 97. I još imali su drugi album, još uvijek, znaš. Dok su još uvijek bili sve super. I sad mi je bilo znaš, su tu Che Guevara, on imao, Morello imao na ovoj žici od boksa na pojačalu, na ovoj membrani, šta ja znam, imao je neki lik neke kineske revolucionarke i on je poslije svake pjesme išao tamo da se pokloni. I sam rekao, ma daj, nemoj mi zabaviti. Tad sam već počeo da sve rekao, pa nemoj mi srat čovječ, pa došao sam na koncert, jebote, daj, dovoljno imaš toga u tekstovima, jebote, dovoljno, samo mi to stani tu naprijed, oderi to da gledam, nemoj da idem tamo nešto, i malo pomalo i sve, i jebi ga, i onda, pazi, majica, onda mi je jedan prijatelj dao, znaš i njega Muri, on mi je dao majicu od svog rođaka Emira iz Londona koji je donio Che Guevaru, ali napravljena je majica, Che je Argentinac, njega ima Maradona tetoviranog, jel, i sve, imao, pa dobro, ima još uvijek, ako ga nema, i majica napravljena kod dres Argentine, plava, tu je Che i broja 10 je Maradona i samo tamo Che Guevara, sve isto. To je najkvalitetna i vjerojatno najskuplja majica koja, kad sam je, odmah sam rekao, pitaj ga koliko je to koštalo, to je utečku. Da. I onda mi je neko u Sloveniji gore poslije koncerta, sve to poslije tog prvog albuma poklonio, kao evo, poklon, majica odmotavan Che Guevara. Bez veze, neka crvena majica, loša do bola, rekao tisk na pijaci negdje, znaš. Da. I tip me gleda, smješka se, ja rekao, hvala, kao pa pogledaj ovu etiketu, Made in Cuba. Znači, originalno s Kube 3 put lošije od ove iz Londona, znaš, i sad mislim, to je već nekako sam to, početak nekako kraja. Me već to u Americi me zdrmalo oko toga, ali recimo te stvari koje su, to, da se vratim na tu tehno scenu i taj neki underground hip-hop tamo, to je bilo malo drugačije. To nije bilo toga, nije bilo ni boja, pogotovo kod ovih tehno ekipe, ni boja, ni majica, ni ništa, to je... oni su straight bili. To je straight, onda i sad oni su imali neke druge stvari koje su i drmale, ali to i meni je, recimo, tamo mi je bilo cool. Da. Ja bi bio stao malo sa strane, pratio to kako ide. Sjećam se jednog, slučajno sam, ne znam kako se zove, s nekom ekipom sam došao, ali tip je, onda su mi za njega rekli, da je nastupao, dvojice su bili, ali drugi je tip radio light. To je bio strašan light. Kad sam ušao unutra, išli smo ovako, diralo se da ne bi te bacalo odmah s onom muzikom. To je bio čisti, ali nije taj banalni strop, to je, mislim, radio neku priču, čitavu svoju priču imao oko toga, unutra je bilo haos. Ali pazi sad, dobro, Rage ovo, to je sve ta MTV priča. Naletio sam ja vrlo brzo poslije toga na neke, ne znam, poluskvotove, taj neki dole, mislim, samo... To je bilo vrijeme White Stripesa, čini mi se. Ja, oni su negdje, kad su prvi album objavili? Ja mislim 2001. Nije 2000. Ja, to je recimo pred tim. Pazi, znaš koje je to vrijeme? Prolazim i imao sam već u glavi negdje gdje idem i sad gledam, to su mali klubi. To je ono što me prvo, recimo, iznenadilo. Klubovi su ti neki bili prilično, kako bi ti rekao,
neugledno, znaš, ali to je ono do 21. godine, sve zabarkadirano, znaš, nije to ko kod nas, ako prodaju porniće, otvoreno je sve, tamo je sve ono zabarkadirano i samo unutra možeš, ako toče alkohol, nema otvorenih prozora, ono, znaš, tako mi je izgledalo to. I sam prolazio i vidim neki plakat, ali znaš koji su to plakati? To su oni naši plakati, predrat, A3, fotokopirano i naljepljeno. I vidim Fantomas. I Fantomas mi je zvučalo kao neki rockabilly, ma dobro, nisam večeras za rockabilly, idem dalje. I znaš ko je bio Fantomas? Ne. Mike Patton, Dave Lombardo iz Slera. Wow. To je ta prva postava bila Buzz Osborne iz ovoga... pomozi mi sad. Čak ne znam ni da su imali taj. I ovaj Baste koji, to je, ja sam prošao pored tog koncerta, misleći da je Fantomas i klasično rockabilly ime tamo i tako su nekako napravili i toga je bilo more. Nashville Pussy koji su prvi nastup isto to bio neki plakatić, nisam ga ni primijetio. Tek kasnije, mislim, kad sam ga primijetio sam vidio da je koncert bio prije, ne znam, 15 dana, ono. Da. Dobro, s tim prvim albumom su me, recimo, oni zanimali Nashville Pussy, kasnije to, ono, klasično. Da, ali Amerika se očito potpuno promijenila o tom vremenu koji ti govoriš, kraj 90-ih, početak 2000-ih, mislim, nekako, ja mislim, sredinom 2000-ih da je taj konzumerizam producirao potpuno novi sadržaj. Ne, pa to, mislim, imam čak osjećaj da je konzumerizam sadržaj, sam po sebi, ništa drugo. Da. I tako da, bilo bi zanimljivo sad otići, pa vidjeti, nisam bio. Da. Dugo. Iako nisi bio dugo u Americi. Ne, pa nisam bio otad. Nisam bio nikako. Mislila sam da jesi, jer baki još uvijek živi tamo. Ja, ali znaš šta, recimo, zanimljivo je, jedno mi je palo na pamet, jer se sjećam još uvijek tih adresa i otišao sam na Google Map. Sve isto izgleda. Nevjerovatno. To gdje sam živio izgleda isto, ta ulica stoji, to neko drvo ispred, ono, malo mi čudno, malo mi, sad ne znam otkad je slika, ali oni to update-uju stalno. No, evo, već si spomenuo jednu vrlo zanimljivu zgodu koja je vezana za to prihvatanje drugog i drugačijeg u Americi s kojim si se susretao i koje te očito na neki način i uvrijedilo i povrijedilo. Bez obzira da li mi to priznali ili ne. Ne, ali pazi, to mi je bilo interesantno, ali čim je muzika, i to je bio jedini slučaj, jer ovi death metalci nemaju nikakvog problema, ništa, ono, ti njemu možeš govoriti ono hu-ha, taj engleski, ništa, on samo uhvati tu i kreni to, tako da su ono sve. Pa evo, ovo je bilo jedini u biti slučaj koji me baš me zadrajvao me. Šta sad, da vidim to. Ali htjela sam napraviti paralelu spram tog iskustva koje si ti, vjerujem, sticao kroz sve ove godine svog života u Sloveniji. A jer u Sloveniji si sigurno čefur, vjerovatno ti se milijardu puta si doživljavao taj termin drugačijeg, drugog, južnjaka. Ali recimo nisam, jer ja sam tamo uletio odmah u tu ekipu, ja sam tamo došao preko muzike u stvari. Da, evo kako si se uopće zatekao u Sloveniji? Ali ja sam već svirao, prva dva koncerta skoro isto, prvi je bio Mostar, drugi je bio Tolmin u Sloveniji. I to su moja prva dva samostalna koncerta. I recimo kad sam došao u Tolmin, to malo mjesto odmah blizu granice sa Italijom, i tako neki brda, planine, tebi bi bilo gore zanimljivo. Imaju gore čak, ne znam kako se zove ta planina, ali neki most koji zovu Đavolji most. I pošto je na prvom albumu pjesma Lucifer, su mi odmah sutradan kao idemo gore da ti pokažemo kao ono, šta ću rekao gledati Đavolji most, nisam skonto da me vode zbog Lucifera gore, znaš. I došli smo jedan klub koji je prije bio Austro-Ugarska pekara. Imaš jedan mali prostor. Zanimljivo. I ta peć. I ovo je ogromno. Pola ovoga je bio taj prostor, recimo ovo gdje je 100, i još gore iznad, malo dignuto, neka 3 stola. Ja sam prošao kroz to i kažu da su svi koji su svirali imali taj isto osjećaj. Prošli smo kroz to i izlazimo kroz neka vrata kao vjerojatno drugu prostoriju. Sjeli smo u neku toj kao bašte u kojoj imaš 1 sto i 4 stolice i okolo ste stare sve ovako kuće, ti si tu, to mi sjedim, se gledam, čekaj, gdje će ja svirat? Pa unutra. I onda se smiju, kada to svi pitaju.
Dobro, hajde, dobro, ja sam jedan, kako bend smjesti, ma kaže smjesti se uglavnom. Aha. I sad tu je bio plakat, ja na plakatu vidim, piše Bosanski psiho. Ja sam rekao, A to je bilo prvi put da te neko nazvao? Prvi put, ali ja nisam imao pojma šta je to, ja sam sad rekao, šta je ovo? I dole ispod vidim Damir Avdić malim slovima. I pogledam ovoga i sad smo prijatelji veliki. On je brat Jana Cvitkovića, režisera slovenskog. Redatelja, da. Igor i rekao, čekaj, to je plakat za mene, ja. Kaže on, pa ti si mi rekao, sam pitao kako da te nazovem, ti si rekao, ma stavi Damir Avdić, diplomat, stavi šta hoćeš. I to je prvi stih prve pjesme prvog albuma. Aha. A kome je palo na um? Ja sam bosanski psiho. Pa on, iz pjesme Ja sam bosanski psiho i on je napisao Bosanski psiho. Da. I od tu ide. Obično se misli da sam ja to izvukao sam sa svojom. Da, nevjerovatno, da, kao i diplomac. Ali reci mi kako si... Diplomac je recimo Mostar, Huso i ova ekipa Brašević. Oni su najavili diplomac i u Mostaru sam još uvijek Diplos. Još uvijek, da. Još uvijek Ali ti si ostao pri svom starom nadimku Graha i danas isto si ostao. Graha ili Damir, mislim. Da, svejedno. No ono što mi je isto jako interesantno, ti si dakle poprilično razvio svoju književničku karijeru. Izdao si već nekoliko 4-5 romana. Međutim, ljudi malo znaju da si se ti poprilično dobro okušao u Sloveniji i u stvaranju i produciranju i teatarske muzike i muzike za film. Htjela bih malo da nam to ispričaš, jer to mi je posebno interesantno, o tome baš nema puno zabilježenih. Znaš šta, kako smo rekli da su ove, pa ne samo za prvi album i drugi, treći, svi ovi, svaki album soundtrack za neku tu knjigu koju sam napisao malo te ne, jer nekako ide paralelno, znaš, pa kažem ti na Ameriki je čitav album Rodeo, što Amerika Rodeo klasika. I u biti sve krenulo, Jan Cvitković me je prvi zvao da radim muziku, a on je dolazio na prve koncerte i njegov brat je to organizovao, a recimo zanimljivo je upoznali smo se u Tuzli. Aha. Jer kad sam svirao prvi koncert, gore njega nije bilo i onda je bio ovdje kako zove književna nagrada, Meša Selmović, Kum Grumo Salis, su došli Dušan Čater, isto znani slovenski pisac, i Jan i ovi, i onda su me zvali da se vidimo i tako smo tu upoznali, onda tako ide to poznanstvo još. I on me, sjećam se dobro kad me zvao i rekao, ajme napravi muziku za film. Mm-hmm. Ja sam ga pitao kakav je film, kaže, ne vezi kakav je film, ti napravi muziku. Pa ću ja snimiti film. Ne, ali rekao je precizno, ti napravi muziku kako ti misliš da bi trebalo biti u filmu. Vrlo interesantno. Ja sam stao i onda sam ja krenuo raditi nešto čisto za sebe i onda sam poslao i on je rekao to. To je to. I onda me još zvao da, rekao mi je, recimo, ali to su ljudi s kojima se razumio, inače sa svima s kojima sam radio van muzike, teatar ili film, smo se odmah nekako skontali, ali to su ljudi koji su uglavnom dolazili na koncerte. Tako da su znali i imaš taj delay koji dosta, recimo na koncertima radim, koji je opet sasvim drugačije od tog riffovskog. Mm-hmm. Svira dosta psihodelično i tako da je toga dosta u muzici za film. Što si sve radio, reci mi tamo? Radio si dosta i predstava, radio si u teatru. Pa recimo Most na krvi je nazvana predstava, monodrama po ovom romanu Na krvi ćuprija. To sam radio sa režiserom Maretom Bulcom u Glej teatru gore. Poslije sam radio uglavnom muziku za teatar i kasnije sam sa Gregom Zorcem napravio isto po svom tekstu Mephisto smo radili. Da, to sam vidjela. Da, i sad zadnje od toga sa Edward Miller je režirao Antigonu. Tu sam sa gitarom uživao, ali sam dio. Ti si bio dio scene, ja sam bio hor iz Antigone. Ja sam bio taj čitav hor s gitarom i tako je on to nazvao. I u biti sam svo vrijeme u interakciji sa glumcima i to je recimo super iskustvo. I recimo oni isto, kad smo se upoznali, izuzetno zanimljiv tip, on je stariji još, ne znam koliko sad ima, 70 godina. Izuzetno dosta poznaje muziku. Na Radio Študentu je bio nazad u 70-ima, vjerojatno DJ i sve. I imao je zanimljivu postavku. Rekao mi je, na bini je 5 mikrofona, to je 2.16 je bilo. Rekao mi je, znaš šta, ovo je tvoj studio i ti tu radiš što hoćeš.
Znaš, mislim, to je širok pojem radi što hoćeš. Na kraju je tačno sam radio ono što je njemu trebalo, znaš, tačno je znao, nije ništa forsirao, gledao je šta ja radim i onda bi samo rekao, to ćemo, već sam... Evo vidim da si već prešao na slovenički, da. To ćemo ostaviti tu i tako, tako da je bilo nekako... Kako ti paše ta slovenačka kulturnjačka scena? Ne samo muzička, o njoj možemo malo kasnije, ali ta kulturnjačka, jer vidim da je nekako možda zaista zadovoljila, ali evo, želim čuti. Ma ne, super, ali znaš šta, sad opet moram reći da su to ljudi koji sam ja upoznao kroz koncerte, kroz klubove, mislim. To je praktički i tvoja publika, to su tvoji obožavatelji. Ili prijatelji, ili kasnije, sve, ali to su ljudi koji idu na koncerte. Nisu zatvoreni u samo taj svoj nešto što radi ili na YouTube i ovo. Ti ćeš njih vidjeti na koncertu, vidjet će i u klubovima. Da. Mislim, ja sam recimo Miha Černec, producent većine tih Janovih filmova, producent, ne znam, sad ne nabrajam te filme. Recimo sa Miki Burgerom se radio, tamo sam dobio nagradu za muziku. Tu nagrada Vesna iz festivala u Portoru, što je taj slovenski najveći festival. Za film Janov Družinica i Ivan od Mike Burgera zajedno se slučajno potrefilo tako da su bila ta dva filma u natječaju, u natjecateljskom programu. Takmičarskom počeo sam miješati. Da, počeo sam miješati, vrlo interesantno. Dobro, osjetim to nekako u backupu. Samo sam rekao Bomo i natjecateljskom, dobro. Da, dobro, natjecateljski je recimo kao i poznato, to je hrvatski termin kod nas, pa je recimo i poznato. I tamo je natječaj, dobro, nije bitno. Da. Ali recimo ne miješam ništa kad su pitali moji tekstovi. To sam htjela da te pitam, kad si na sceni, nekako kao da uključiš dugme koje je bosanski play. Pa ne, i kad pišem, nema nikakvog onog, recimo, ima iz čistog zezanja je par riječi ušlo u neke pjesme na zadnjem albumu, ali je jasno tu da je to tek ultra sarkazam u svemu bio, i su super se legle. Jer kažem, nekako zaista osjećam kroz cijelu tvoju karijeru da je tebi jezik zaista vrlo moćno oružje i koristiš ga, vrlo si otvoren, način na koji ti pišeš je vrlo zanimljiv, vrlo je otvoren, vrlo je... Pa rekla bih, poprilično si produktivan, ali si možda na neki način, ne možemo to nazvati revolucionarizmom, nego bih ja ipak rekla da ti na jedan poseban način propituješ, diraš tamo gdje se ne smije dirnuti. Pa taj neki moj, mislim, ja... Ono o čemu ja razmišljam. Da. Mislim, ne trudim se neke granice. Neki bi to nazvali možda i buntovništvom, ali ne možeš ti biti buntovnik sa 50 više. Nije to, mislim, čisto način razmišljanja. Tvoj način razmišljanja koji... Poprilično si oštar i direktan. Pa, znaš šta, kad govoriš o stvarima koje te se tiču stvarno, ili koje su neposredne, i ne možeš to drugačije nego direktno reći, ali ta oštrina je, mislim, znaš šta, u stvari meni nije oštro, ali jasno mi je ljudi koji te poznaju znaju da je to tvoj vokabular, ali zato sam i pominjala onaj sarkazam i onaj cinizam, jer svega toga, sve su to elementi u tvom izrečaju, bez daljnjeg. Pa ima ih, ali, mislim, razumijem da se neko tu, da ga malo štrecne, ali znaš zašto? Štrecne onoga koji ne bi sebi da prizna da je to baš... Jer ti si štrecne one koji isto to vide tako, ali ne žele to da tako. To žele to maknuti, nije to tako. U stvari jest. I tu nastaje problem. U stvari, svi naši osobni problemi nastaju kad si svjestan nečega, podsvijest je odavno već to stvarila, stavila ti u svijest, ovdje ti nećeš to nikako, ne, to nije. A jest, već odavno ti je to u životu sve tako. Da. I mislim, to ne znam, prihvaćanje pola zdravlja. Pa svakako. Ja. Reci mi, ti nikad nisi podilazio publici, ni kad si imao 18, ni 30, ni danas. Kako se nosiš s tim? Vjerujem da publika koju si imao prije neki 20-30 godina nije više ista kao publika koju imaš danas, makar i danas imaš svoje vjerne obožavatelje koji te prate sve te godine, ali kako se danas nositi sa tom novom energijom koju dobivaš? Znaš šta, mene, iskreno da kažem, od početka mi je bilo zanimljivo ko će to slušati. Jer to je uglavnom jako privatno sve.
dobro, imaš tu i ovih opštih mjesta, kako se kaže, sve i u pisanju, i u muzici, imaš svega, ali onda sam vidio da ono što je tvoje, što misliš da je tvoje izuzetno intimno, da niko drugi to ne može, onda se iznenadiš koliko ljudi u biti ima istu neku priču, možda na malo drugačiji način i vidi tako i prevede sebi. Ja ne znam, niti me zanimalo kojeg su profila ljudi koji dolaze na koncert, tu imaš svega, imaš od klinaca do ljudi koji su stariji od mene. Da. I svega. I jasno mi je to, i očigledno, to je, mislim, publika je malobrojna, meni to sasvim odgovara, i očigledno ako su tu svo to vrijeme i ako dobro jedna ekipa sad ne dolazi na koncerte, možda zbog godina, zbog svega, ali ja vidim po Bandcampu da skidaju albume, znaš, nismo ni imali priliku uvijek doći na koncert nekog koga si htio gledati. Nisi bio mogućnost sve. Svakako, mi smo odrasli upravo ono što smo par puta već rekli, mi smo MTV generacija, mi smo odrasli određene formate, određene voditelje, mi smo jednostavno to poštovali, sjedili ispred TV ekrana svakog ponedjeljka u 11 navečer. Dobro, dakle, da se ne, kako se kaže, da se ne prilijepim za tu generaciju, da sam još starija generacija koja nije bilo ni toga. Recimo, ali evo nekako najvjerniji tvoji fanovi dolaze, rekla bih, iz te core generacije koje su nekih, ne znam više ni od 70-ih pa do 80-ih. Ali danas imaš potpuno drugačiju publiku, rekla bih, drugačije štovatelje, ali ono što te karakterizira je da si ipak poznat od Skoplja do Ljubljane. Različito su to sad slojevi i publike i potpuno su to drugačije sada zemlje, drugačije kulture. Kako plivaš u cijelom tom prostoru? A znaš, iskreno se i ne pita, ja dođem na koncert i sviram ga kakav, mislim, kakav sviram uvijek, znaš. I koncert se može razlikovati zbog prostora, zvuka, ne znam, koji prostor manji ima manje mogućnosti da se kreće, koji je veći, znaš. Ali uvijek je to, znaš šta, ako ti u svakom momentu daš najviše što tog trenutka možeš, to se vidi odmah, znaš. Tako da A kod tebe se to zaista vidi, ti zaista imaš tu specifičnu srčanost na sceni i goriš. Ali, znaš šta, ljudi, opet da se vratim na to, ljudi koji dolaze, znaju pošto dođu. Ma svako to, oni to, mislim, svako dođe iz nekog svog razloga koji, mislim, treba to Pa ima ljudi koji plešu. Da, svakako, bez obzira što je to performans ponekad samo za stati, gledat ga, ali on unosi jednu specifičnu energiju. Onda sam primijetio da se razlikuje, recimo imaš koncerata gdje obično mene vežu, znaš, mislim ne već, ali bilo je nekih tih prva 3-4 albuma su govorili znaš, to je moguće ta muška publika, pa onda više... Onda se bilo koncerata gdje vidiš sasvim drugačiji, pa i to su prestali više govoriti. Pokušali su, od početka su pokušali me negdje staviti, to znaš, a to je zavisi na kojem si koncertu ti bio, recimo. Sad, taj koncert na kojem si ti bila tamo je opet drugačiji od onog i po sastavu publike i po svemu. Tu je bilo, vjerujem, pola, ako ćemo ženski i muški i svega, to, mislim, to sam onako spomenuo, kažem da su pokušavali staviti. Kad prvo nisu mogli muzički, onda su gledali kako ovako. Evo, da opet uletio malo na to potrošačko. Spotify kad se pojavio, znaš. I sad... Nekoliko albuma je na Spotify prisutno, tako da za one koji ne, onda sam stavio, na kraju, zamisli, nemaš ti šta tu, ti moraš to proširiti kako god. Ti si već poznat po tome da downloaduješ free, normalno se dao ili free ili koliko želiš da platiš ako želiš, ali ukucaš 000 i čao. Ali recimo kad sam prvi put, ti dobiješ na kraju mjeseca izvještaj od Spotify, ma više ga ne gledam, vezan sam bio prva Mrtvi su mrtvi, život je raj je Munli Records objavio iz Slovenije, ali Miran koji ga vodi i danas smo ostali, on mi dosta koncerata sređuje, neke on, neke ja i on nekad prati to šta se dešava tamo i onda mi je poslao neke statistiku. Sam gledao, rekao, čovječe, evo te, to vidiš da o slušaocu
ajde to odakle, zanimljivo ti je znati da imaš slušalce u Južnoafričkoj Republici, ok, ali tamo piše i gender njegov. Wow. Sve. Ja sam stao ovako rekao, onda sam ga nazvao, ne rekao, čekaj, šta je ovo jebote? Da. Se neko zeza tu, ono, sve o nekoj osobi. Sad, ti si ta osoba koja klika nešto. Da, jel? Dakle, koliko sad, daš... ti, šta ćeš ti napisati, to je sad opet x, je li to, jasno. Pardon, je li to svisto, ali ti vidiš da da su od neke osobe tražili sve. Da. Samo zato da bi on čuo neki album. Nevjerovatno. Tu vidiš gdje smo onda došli. Da, i onda u koju vrstu konzumerizma smo upali. Da. I onda ti znam, bio je čitava frka oko toga, sad kad je bio prošle godine oko covida, ta neka aplikacija za praćenje si bio u dodiru sa, znaš pa su onda govorili kao to su, uzimaju nam podatkama. Čovječe, danas sam 3 puta kliknuo I agree na nešto što me uopšte ne zanima, samo da bi mogao ući unutra, čovječe. Da. I to ali prvi put, znaš, kad ti sad za nekog drugog, sad sam ja kao neki subjekt koji je tržišni subjekt. Iako je to smiješno reći, ali za Spotify ja jesam. I oni mene kao tog nekog tržišnog subjekta su mi poslali sve o ljudima koji me slušaju. Pa sam rekao, jebote, ovo je sik. Dokle to ide? To je stvarno sik. Mislim, ovo sam rekao, to ne gleda samo ako ima interesantnih nekih država egzotičnih, da imam nekog slušalaca, to super, to me zanima. Znaš. Da. Reci mi, već si pomenuo COVID, već vozimo 2. godinu pandemije. Da. Kako si se uopće snašao od sviranja, živiš? Da. I od pisanja isto tako. U jednom trenutku si, vjerujem, kao i mnogi drugi, bio bez svega. I mogućnosti da sviraš i da stvaraš. Znaš, kako si to preživio? Spomenuo sam zadnji album Radikalno Šik, izašao početak decembra 2019. U martu su zatvorili. Da. Dobro, svirao sam prošlo ljeto, tih par mjeseci, do onda su zatvorili krajem oktobra gore, negdje do juna. Ali izvuklo me opet jer je bilo od prije neke muzike za filmove koje sam morao uraditi i sad je baš u utorak bila premijera u Zagrebu filma A bili smo vam dobri u režiji Branka Šmita. Rene Bitrojac je dobio nagradu u Puli ove godine i to je pjesma Mrtvi su mrtvi. To smo se još davno dogovorili, ja sam zaboravio i režiser me zove u decembru prošle godine kada je sve zatvoreno. Snimio sam film, moraš poslati da ti platim. Znaš, kad nemaš ništa, onda neko od nekud, rekao, čekaj. Da. I dobro, trebao sam još neke stvari, što mi je bilo super, onda sam se igrao s tom pjesmom. Recimo, pa je bio još jedan film na koji, znaš šta, to su koprodukcije. Čovjek te zovne, ne znam, ove godine, sad sam recimo potpisao neke 2 stvari, ali to tek ide za taj... Sljedeće godine izlazi film. Ne, oni tek ove godine daju na taj, evo opet idemo na natječaj, jel? Hoće li dobiti, hoće li biti odobrena sredstva i to će mi se onda... Na koprodukcijski market, recimo. Ja ću to ja ću što zaboraviti. I onda će mi doći za 4 godine neko reći muzike treba, znaš. Aha. Ali mi je sad to koristilo. U ovome imao sam 3 takve stvari koje su bile manje, ali znaš, kad ubodeš, onda je bilo super. Jasno. I onda je bilo, mislim, ljudi se na različite načine snalazili. Imaš te, recimo, manje producente koji isto se, to su, SP se kaže, samostalni poduzetnik, jel? Da. Skraćeno kao borba za život svo vrijeme. I onda su me zvali isto tako negdje u decembru, koncert. Ok, rekao, kad? To ćemo se dogovoriti, ali moraš mi poslati račun da ti platim odmah. Rekao, kad će biti koncert? I bio u junu ove godine. Aha. Ali me za tad to izvuklo. Znaš, i tako su bile neke te stvari koje... Znaš. Kako si preživio uopće to zatvaranje? U Sloveniji je to bilo poprilično puno teže i gori lockdown je bio nego u Bosni i Hercegovini. Kako si ga preživio? Ma znaš šta, mislim, bio je gori u tom smislu, ali si ti mogao normalno najviše to za djecu bilo, škola je bila preko Zooma, s tim da smo imali ogromnu sreću, zatvorili su, ne znam, petak,
u ponedjeljak je ovaj stariji, tada je bio 5. sad 6. razred, krenuo Zoom, ali to je jedan roditelj koji je ne znam, računalić, ali to su mu to moji sve. On je zvao učiteljice i rekao, ja ću to napraviti, ja ću vas voditi prvu sedmicu, idemo odmah. I krenuli smo. I to je bilo stvarno, posle 7 dana mali je sam to pičio svoje sve. Imaš dvojicu sinova tinejdžera, kako živiš nije u njihovom drugi nije svijetu? Tinejdžer, mislim, još uvijek je mali. Tek će doći. Pa... Dakle, u pubertetskom si i predpubertetskom, očinskom dobu, jel? Kako to preživljavaš? Pa nije još... Borba sa gadgetima? Nije još to toliko... Fokusiranost na socijalne mreže? Pa ovaj stariji je prilično, kako bih rekao, cool što se toga tiče. Nije toliko u tome. Mlađi će biti više, mislim, on već sad to ali nije još tako strašno. A muzika? Ništa ne silim tu. Ništa ne silim. Kako to izgleda? Kako to izgleda kad recimo stvaraš nešto kući, kad si, da li im uopće objašnjaš, da li uopće znaju kroz šta si prošao ti Bakir, što iza sebe imaš? Da dobro, još to, 11 godina, 12, još je to malo, to će biti, mislim, on pita puno. Govoriš o mlađem ili o starijem? O starijem, mislim, obojica pitaju samo stariji, kad pita to onda staneš pa moraš razmisliti. Znam baš kad sam, tad još bio u vrtiću, kad sam Human Reich objavljivo i baš tu pjesmu Human Reich i trebali smo je pustiti kao prvu, kao najavu albuma. I ja ga vodim u vrtić i čujem, on govori, moja akcija je afrodizijak. Ide dalje i on je, ali to kako sam puštao stalno da čujem, da vidim jel u redu sve, pa onda Ajdin Bašić, ne znam, znaš njega, on je dizajner iz Sarajeva, živi on već 100 godina u Sloveniji gore, jako dobro radi to i s njim od Manj Kapitala radimo ove albume, i sa Mazijem sam knjige i čekaj, šta je bilo zadnje? Da, htio si reći za dijete, akcija, afrodizijak, i kad mi je Ajdin je složio taj jedan, nazovimo ga antispot, i onda smo puštali to stalno, on je slavio još jednu varijantu, pa ovo, pa tamo, pa mi nešto ponovo, neki miks. Ja sam to samo slušao, ne znaš da se mali igra tamo. I taj upio sve, idemo u vrtić, afrodizijak i akcija i kako je zadnji stih, moja akcija afrodizijak za prosječan politički organ. Da. I sad ću to u vrtiću, ali nije. Ali dobro, on to razumije, ali govori naš jezik? Da, razumije, naravno, sve. Nego ne, ja govorim o kontekstu teksta. Jasno, ne od toga da li on razumije, znaš da on sad u vrtiću o nekoj prosječnoj akciji. Brineš li se za njihovu budućnost u ovoj konzumerističkoj, kapitalističkoj, neoliberalnoj strukturi u kojoj živimo? Kako je drugačije i nazvati strukturi? To je nekako prilično i benevolentno, ali evo. Ma iskreno ti kažem, ne znam šta bi rekao, mi smo se nekako probijali kroz sve to. Naše su se generacije prije nas se probijali kroz ali znaš šta je, njima prijeti nešto drugo. Da, upravo, ja bih reći ovi problemi s klimatskim promjenama. I to je zadnja predstava koja je bila premijera prije 20 dana, bila je 12. oktobra, bila premijera u Ljubljani, a u Gracu koprodukcija kako se zove? Vrućina. S kim si je radio? U stvari ja sam jedan od performera, tu režiser je Žiga Divjak i predstava na engleskom. Mislim, sve te podaci, jer smo radili sa dvije su austrijske glumice, prvo smo igrali u Gracu i znaš šta, kad smo govorili sve te, kad govoriš prvo na engleskom sve te, dok malo ne preklopiš i kad onda samo sebi poslije ponavljane, kad dođeš na predstavu i govoriš recimo samo jedan podatak od 1.000.000 koje govorimo, da se 750 kvadratnih kilometara tropske šume mjesečno raskrči da bi se na tom mjestu sadila soja. Mjesečno, Argentina, koja se poslije šalje u Europu da se njom hrane svinje kokoši. I ti samo kad uzmeš, to je jedan od ti. Da uništavamo Amazon zarad svinja i kokoš. I onda staneš i nemaš odgovor na to. Da. Svataš, nema u biti.
Mislim, mi se bavimo kroz predstavu i tim šta uraditi, kako, ali u biti ti gledano duže staze, mislim, ja nisam pesimist, neki znam, ja sam realan, ja sam realist. Si, da. Do kraja. I kad uzmeš samo te stvari, kad uzmeš da je prošle godine bilo više nešto nazva klašnim, klašna migracija, više migracija zbog klimatskih katastrofa nego zbog ratova. Ali ti to ne dobiješ u svakodnevnim medijima. Ti vidiš samo rat ovdje, rat tamo. Da. Ali one druge stvari koje su onda ti počne ti se samo... Klimatske katastrofe će i definitivno i uzrokovati. Ali kad uzmeš neke te stvari na koje, kad spojiš svinje, kokoš i soja i 750 kvadratnih kilometara tropske šume. Amazonske šume. Ja, to ti je... Govorim tropski jer nam je u tekstu to. I to je samo jedan minimal. Ja imam masu tih podataka. Svako od nas ih ima još toliko. 6 nas je na bini. I kad samo to slušaš, iskreno ti kažem, mislim, opet tu katastrofu može spasiti samo neka druga katastrofa, što opet nije dobro. Nedavno, možda prije 10 dana sam pročitala tekst koji je vezan sa pogibijom ili ubistvom, ako ćemo ga to tako nazvati, Gadafija, koji se desilo prije 10 godina i na tu 10-godišnjicu su jedan njegov govor iz Ujedinjenih nacija koji je, čini mi se, datira od prije 12 godina, su ponovno vratili u aktuelno vrijeme jer se bavio upravo tim migracijama i rekao je da će Evropa i generalno zapadni svijet biti preplavljeni ljudima sa istoka i sa Afrike upravo zbog klimatskih promjena. Tada njega niko nije ozbiljno shvatao ili su ga ozbiljno shvatali i željeli su se riješiti nekih drugih problema, ali mi živimo danas to. Znaš šta, oni to znaju, to govorimo o tom famoznom 1% svih tih koji, tih najbogatijih. Oni to znaju svo vrijeme, samo imaju taj, ne znam, vjerovatno tu neku iluziju da će se oni skloniti, oni i njihovi na neko sigurno mjesto. Znaš, mislim, ta iluzija, to je... Evo, priroda je uzvratila udarac sa koronom. Znaš, imaš ti, mislim, sad... Je li se iko uspio nekako, generalno bili smo u globalnom problemu, nije bilo tih koji su se znaš šta se sad vidjelo u svemu tome? Mjesto. Sve to da su fabrike sve prebacili, ne znam, većinu njih u Kinu i sve te siromašne zemlje gdje iskorištavaju i sve, došlo je do toga da je mislim, evo sad ovaj trenutak gdje je problemi sa naftom, Evropa je već gore, frka je sa naftom, sa benzinom. Cijene, da, ali dolazi samo jedno, radi se o tome da je, mislim, sve na jednom mjestu tamo, nemaš ništa, nemaš ni jednu fabriku, nigdje više tu. Prebacio si tamo, trovačom one dole, znaš. I onda ćeš usput reći, Kinezi bacaju CO2 u vazduh sve, ali bacaju zbog tvojih fabrika dole, znaš. Da. I sva dole, roba je sva dole. Je. I kada je to bilo zatvoreno, onda nastala frka sad. Sad, ali hoće li neko doći pameti, zbog toga ja sumnjam. Sumnjam i ja nekako. Reci mi, pomenuo si ovaj posljednji album Radikalno šik, no rekao si da nešto u međuvremenu si već stvarao za ove 2 godine. Ja sam sebe u biti kočio svo vrijeme, taj novi album. Zašto? Pa zbog korone, sve je bilo zatvoreno, šta ću, ni Radikalno šik nisam svirao. Dobro, ali mogao si stvarati. Aha, misliš ja imam da ga objavim, nisam ga htio objaviti, znaš, ni Radikalno jasno. šik, jer vidim na Bandcampu da se skida još uvijek, da je izuzetno aktuelan i tako da mislim da će novi album biti ili pred samo proljeće ili na proljeće. O čemu ćeš govoriti? Pa o svemu. Da. Što te sad najviše, rekla bih, dira? Ma znaš, nemam tu neku temu, ja tu idem iz dana u dan. Ali kad već pominješ temu, nekako sam uvijek htjela čuti koja ti je pjesma nekako intimno najdraža, za koju si najviše vezan? Uopšte, da. Ma mora biti 1, 2, 3. Mora biti makar prve 3. Ne, znaš šta, ali znaš, imaš još jednu stvar, način na koji ja pišem pjesme. Evo, opet se vratiti na Radikalno šik. Recimo, imaš sigurno 4 pjesme tu koje su bile napisane kao jedna. I to je bilo neke 3-4 stranice.
Da. I onda sam, mislim, ja sam samo pisao, onda, znaš, neke uhvatiš prvo, još uvijek olovko negdje malo ovako, negdje stoji u glavi i onda vidiš, recimo imam na Radikalnom Chic ovom albumu pjesmu Afera koja je nekih 12 minuta, mogla je biti još više, ali ne bi bilo smisla. Ne bi mogao sad na albumu imati 3 pjesme 12 minuta, malo mi bez veze. Tvoje se pjesme baš se slušaju i prate. I onda ti formati od 8 minuta, da, to je priča. Nisu dosadne i nisu naporne, jer ti nekako to baš onako poprilično dobro radiš. Pa priča, znaš šta, i refren koji ide je u biti opet priča. Mogu se potrefiti, ne znam, prvi stih u refrenu, kasnije opet ide nešto drugo, što je, ali tebi jasno da je refren, ali opet ide priča. Govorim sad recimo baš za tu aferu ili negdje. Tako da bi ti govorio sad o pjesmama, ti imaš na recimo 3 možda albuma pjesme koje izlaze iz neke iste priče, ovako neke paralelne koja se vuče negdje nešto ostane, neki stih jednostavno nije mogao tamo, pa evo ti sad, ti si pomenula da si na krvi ćuprija, da se vratim opet na to, prva rečenica, dok su koraci odzvanjali svoju priču, približavao sam se policijskom satu. Da. To je strofa koja mi izletila dok sam pokušavao kroz policijski sat u ratu i bilo je baš kod Jupitera, zgrade Jupiter, ti znaš koja je to lokalna. Još uvijek sjećam s tog momenta, imao sam tu strofu, rekao sam ovo je super i nikad nisam mogao pjesmu od tog napraviti. Da. I kad sam krenuo pisati album je samo izletilo to bum i onda kad sam roman, to je prva a to je bila strofa na koju nije ništa više išlo, a nije mogla ni muzika. Da. Ili se nisam dovoljno potrudio, ali onda ispalo, tako da u biti ne sili ništa, znaš. Nešto stoji doći. Ako nije, tako da ti sad da ti govorim. Vjerujem. Ono što mi je uvijek bilo isto jako interesantno, a vezano je za tebe da si uvijek bio onako poseban muzički sladokusac i onako uvijek si među tom cijelom ekipom s kojom smo se družili, svi si imao neke posebne bendove koje si slušao. Što slušaš sad? Od novog skroza. Pa sad ovo novo, mislim kad kažeš novo. I novo i staro. I novo i staro. Nismo se dugo vidjeli, baš hoću čuti. Pazi, ti kad uzmeš, sad govorim o svojim godinama, za mene još uvijek novo nešto iz, ne znam, 2000. Evo. Pa dobro, pa o tome i govorim, da. Ali znaš, evo recimo, slučajno, ovo će ti biti znalo kad si govorila o tim starim, recimo, bendovima, sa bratom sam baš govorio prije 3 dana i nekako dođe smo do... Sad je nešto, Fugacije nešto novo su radili. Fugaci se vratio ponovno. Ne, oni nešto su. Pod nekim drugim imenom, da li neko od njih, nešto je spomenuo, nije dobro, i onda smo slučajno spomenuo No Means No, to su ta 2 benda koja su išla u tom vremenu i onda nisam ni znao da je on gledao No Means No, poslije negdje, ja sam ga fulao, on je negdje uletio slučajno. Ja bi još voljela čuti Jane's Addiction, neki revival. Ali recimo ovo, mislim, znaš što ja slušam, ono što se, i ne znam što se ne veže toliko, je i elektronike dosta slušam, ali psihodelije dosta slušam. Da. Ali imaš sad problem, nađem nešto novo, pogotovo ako je rifovski, me pukne, uzmem, nađem album i onda pustim na 3. 4. pjesmi kaže, to je ko ono. I onda iskopaš nešto od, ne znam... A reci mi, jesi li se htio okušati u spajanju elektronike i svog izrečenja? Pa imam ja to u teatru. Imam ti stvari i to je recimo kao priče San Francisco, govorim, jednom ću objaviti album sa tom muzikom, vjerojatno ga neću nikad. Te priče iz San Francisco, stvarno, mislim već neki 10-15 godina pominješ. Ali recimo imam i te, recimo dosta tih snimaka tako koji su, koji sam rekao nekad ću objaviti, ali pa možda ću objaviti. To. Pa neki sljedeći razgovor će izgledao. Da, imam recimo sigurno album gdje u biti nema vokala. Dosta je elektronike, ali gitara gore. A misliš koje si radio za... Koje sam radio tamo, ali nije bilo ni u predstavu. Recimo, povuklo me, radio sam nešto za predstavu, bilo je dovoljno njima nekih 60 sekundi
ja sam to kasnije odsvirao ili ovo će biti turbulentno, odsvirao neki 4-5 minuta, tako toga. Ne zaustavim se ja ako stvar ide. Da, vjerujem. Je li radiš nešto sad posebno, neku predstavu i neki film, neku pa ovo je novo, ta vrućina, ona se tek sad zahuktava igra, to je bila, kažem, i premijera, ali tražimo uvijek datum jer su te dvije glumice su iz Austrije, pa je problem, koprodukcija, pa dosta radim, to je koprodukcija Mladinskog gledališća iz Ljubljane, nezavisne produkcije Maska iz Ljubljane i tog festivala Steirste Herbst iz Graca. Tako da nas sad imaš ljudi u predstavi koji imaju svoje žive stvari, žive predstave, neke druge koje moraju igrati, tako da jasno. Su datumi tu uvijek malo problematični. Da. Ali glavna stvar je taj novi album. Reci mi nekako na kraju bih htjela još čuti samo... I roman, izvini. Koji će, on neće baš na proljeće s albumom, malo poslije toga. Što je? I to će biti, pa što i ostali sve. Biće opet neka moja viđenja. A bit će to opet dosta isprepletano. Znaš šta, sam primijetio već od romana, sad romane zovem albuma, Ne želim da pobjedim, da je tu čitav neki miks tog života prije sa životom u Americi, sa životom danas. Da jedan lik vozi nekako kroz sve te valove, se nekako probija se kroz sve to, ne znam, ili ga puca neka zaostala stvar koju nije riješio. Sve mu se to dešava danas, bukvalno danas, dok ja i ti pričam u ovom vremenu, ali su ga fleševi prošlosti ga vode kroz ovo vrijeme, recimo tako nekako. Sjećanja, prolazi kroz svoje sjećanja. Ili nisu sjećanja, nego su te neke, kako sam to nazvao kad sam pitala zašto se vratio, repovi. Znaš, nešto što nije završio nekad. I mislio je i vuče za sobom, sad je možda kasno da to uradi i to su one neke borbe, znaš. Postoje li neki repovi koje ti nisi pomirio sam sa sobom, kojima se želiš vratiti? Pa nisam, ja sam to nekako kroz muziku i pisanje uspio sam početi stvarno. Kad pogledam malo, nemam stvarno toga i to je ta sreća. Da, čak si obradio i to američko iskustvo i njemu se posebno posvetio. I ako sam se nekad pitao jesam li trebao ostati tamo, to je bilo čisto retoričko pitanje, nisam nikad imao pomisao da bi pa meni nije bilo meni loše tamo, meni je bilo tamo dobro. Vjerujem. Znaš, tako da Ali nešto te moralo natjerati. Nešto te, mislim, sad neko će to reći, neko to zove sudbinom, neko to zove ovako, neko kako god, ali nisam planirao ni otići živjeti u Sloveniju, ali sam se zaljubio. Pa ljubav čini čuda, ali evo, u Sloveniji si poprilično dugo i samo me još na koncu zanima. Da, kako to svoje slovenačko iskustvo možeš onako upakovati, nazvati, postoji li neko jednostavna terminologija kojom to možeš opisati? Mimo ljubavi, mimo želje. Ma znaš šta je, u biti imam sreće da ja svo vrijeme radim to. To što jesam očigledno unutra. Praktički živiš od onoga što radiš i što voliš. Da, ali nisam to čitav život uspio tako raditi, znaš. Ali ja dok sam radio druge stvari, nisam zabušavao nigdje. U Americi radio sam u Hiltonu. To su korporacije, ultra korporacije. Radio sam u jednoj, taj department store, Macy's, Bloomingdale's i te stvari, znaš sve. Tako da sam i vidio taj dobro si konzumerizam si izučio. Da, iz toga, znaš, samo to je, mislim, dobro, sad smo na kraju, to je čisto jedna druga priča, ali taj kapitalizam nije to samo to banalno, znaš, šta ima sve meni u te dvije, to su ultrakorporacije. Ali nije tamo tebe smio niko ni smarat, ni gnjavit, ni Postoje pravila ponašanja. Ti si imao, evo, samo jedan možemo tim završiti koji je možda nesvatljivo za ove prostore ovdje, možda i za Evropu. To je bilo prije nego što sam ja došao, to su mi pričali, ti imaš konobare tamo koji su radili 16 godina, mislim, to ljudi dolaze zbog njih, ne da pričaju s njima, ne pričaju oni s njima, nego su sigurni da će dolaze neki poslovne ekipe, šta znam. Uglavnom, imali su problem sa menadžerom.
maltretiraju na neki način i njih, bilo ih, ne znam, 18 iz par smjena, svi se potpisali i jedan ili dvojica od njih su otišli u Human Resource i rekli su menadžer nas maltretira, ako se to ne promijeni, mi odlazimo. Totalna frka, su samo ustali, rekli, molim vas, vi se samo vratite, sve što biti riješeno odmah, menadžer odmah dobije otkaz. Da. Lakše naći menadžera nego 16 dobrih konobara. Jasno, poštuju to, se prava. Da su otišli, ti to mogu samo zatvoriti, to ne na 7 dana, to nema šanse. To je, to su čisto opet neke druge priče. Da. Tu naš ti menadžer, odmah su oni našli nekoga. Jasno. Tako da je, ako je taj, ako govorimo o korporacijskom nekom tom, oni moraju jako dobro voditi računa. Šta i kako je taj human resource je nemilosrdan, ne znam, od onog najnižeg do glavnog menadžera gore. Jasno. Tamo se pravila poštuju, za razliku od ovog podneblja u kojem smo naviknuti na javašluk, naviknuti smo na mešetarenje različitih. Svejedno šta si, ali ako je to što ti radiš sve kako treba, cakom pakom, nema ništa. Ako si stvarno napravio neku frku, ne znam na kojem nivou da si sekunda i samo bum. Da. To se vidi, to je bilo recimo zanimljivo isto. Da, pa dobro, to je jedno iskustvo više, jedna je vrsta profesionalizma koju naučiš zaista u Americi možda pa i najviše, generalno u zapadnom svijetu, ali koja je nekako neshvatljiva za ovo podneblje. Recimo, pazi ovo, kad sam došao tamo je Marilyn Manson objavio na album Antichrist Superstar. Kad je on boom napravio sa Beautiful People i ovo? Kad je postao koncert u 8 sati počne. 8 već u 10 i čao. Da. Bilo. Mislim, dobro, to su tim nekim to je uobičajena stvar, da. To je stvar jer ti na red sam išao u 7. Sad ne znam, su oni počeli u 7, prije njih su svirali The Roots, koji su tek nekoliko godina poslije postali, ja nisam ni znao koga gledam, su bili fenomenalni, smo se pitali ko je ovo sve. Da. I znači 2 benda sa sat vremena vožnje u jednom pravcu, kud smo bili prije 12. To je to. I to je Amerika. Da. Kako već kažu. Sad, dobro. I još imaš tog undergrounda, ok. Da, to je. Vjerujem da možda da te život ponovno odvede u Ameriku na jedan drugi način, bi doživio možda sve ovo danas što nudi ili bi ti možda bilo interesantno ili ne. Pa nije lijepo, meni San Francisco je stvarno lijepo. Je, ja vjerujem. Dobro, ba i sve to okolo, ta erija. Kompletan erija, da. To, no evo, hvala ti na ovom razgovoru, bilo mi je jako zanimljivo vidjeti te nakon 30 godina. Da. Evo, i nadam se barem sljedeće godine kad izdaš novi album i kad se pojavi ta nova knjiga, da ćemo imati još možda prilike nastaviti ovaj razgovor. Ne u Americi, ali o ovim nekim drugim stvarima. Recimo, ta tvoja slovenačka priča koju nismo pretjerano niti načeli je vrlo zanimljiva, ali nekako je čuvaš. Ljubomorno je štitiš, rekla bih. Pa dobro, nije bilo još, nije došlo do toga. Da, šalim se. Ništa, hvala tebe, nisam bilo mi drago da smo se vidjeli prvo. Da, hvala ti još jedan put. Ok, hvala tebi.